laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها المسلمون أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray musidɓe tedduɓe, hande kadi hiɗen ɓurta yettude Allahu tabaraka wa ta'ala on mo tawata ino newnande en ɗan ɗo gurdan wano non himo newinande en tottugol ɗiɗo farillaji makko ɗi tawata himo farli e dow meɗen immorde e julde e yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni. Ɓayɗen andi ɗiɗo fof ko piiji ɗi tawata Allah subhanahu wa ta'ala hino yamiri en. Wano non kadi haray hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala on mo tawata hino newnande en daranagol ɗiɗo piiji embere ko hippeten kom. ɓawto ɗum ɗon en du'anike oɗo annabajo meɗen nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam on mo tawata Allah subhanahu wa ta'ala nelirimo fi yaltingol ɗeɗo mofte immorde niɓe majjere o naɓa ɓe faade oɗo annora laaɓuɗo ko ɗum woni oɗo alqur'ana e oɗo sunna. wano noon hiɗen du'anoɓe ɗo sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe Allahu subhanahu wa ta'ala suɓino fiyo ɓe wondu e oɗo annabajo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tambitomo ɓe sembinamo ɓe wallitomo e yottingol ngal ɗo nulal. kamɓe kadi ɓe waɗi ɗum ɗon wano Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɓe non ha Allah subhanahu wa ta'ala o wi o welama ɓe foppu maɓɓe. kanko Allah subhanahu wa ta'ala o manti ɓe foppu maɓɓe. kanko Allah subhanahu wa ta'ala o fodi ɓe foppu maɓɓe alijanna. yentoro Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydu yurmede makko nden e ɓeeɗo. enen kadi o arsika en jokkugol laawol maɓɓe ngol ha nyande darngal ngal dari. ɓawto oɗo muqaddima musidɓe tedduɓe en hiwrondiri hiwrangol islam
haray ko wano musidɓe men ɓe maakirno non yen andi hiɗen suɓi e nder yontere kala nde ɗo nyalande yawmul khamis fottugol ka nokkure meɗen ɗo fi ɓeydodirgol ko yowiti e kaɗo diina l'islam nde wonno Allah subhanahu wa ta'ala imo wi fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala wi waajo andu pelleti waajo ngun nafay gonɗinɓe ɓen ɗo holli en e jaka si tawi woni gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala on o waajama waaju iwruɗo ka deftere Allah e ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawa on waaju hino feppodiri e ɗiɗo faamuji feƴƴunoɓe moƴƴuɓe ɓen haray jaka ɗum ɗo nafay gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala on ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ka suratu nisa walaw annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Allah subhanahu wa ta'ala wi sinno ɓeɗo jiyaɓe an ɓe golluno ko ɓe wona e waajorede ɓe jaɓi ɗum ɓe gollitiri Allah wi ɗum laatantono ɓe ko moƴƴere ɗum laatotono moƴƴere wonandeɓe laato kadi ko jeeya e ko ɓuri tiiɗude ko tabintinta ɓe faade kaɗo diina tawata hara ɓe o ñaaki ɓe jokki ngol ɗo laawol sheytan ngol Allah subhanahu wa ta'ala o wi kanko subhanahu wa ta'ala yuridu llahu an yatuba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala hino faala himo faandi nde o jaɓanta en tuububuyeji men ɗin o hafarana en bakkatuji men ɗin sen jokki ko faalakom amma non seytane kanko ko honnon o faandi wa yuridu sheytanu an tudillu dalalan ba'ida. Seytane kañum ko faala ko woni e ɗaɓɓude ko nde majjeten e ngol ɗo laawol Allah subhanahu wa ta'ala. Haray musidɓe tedduɓe hande kadi en tumbodiriɗo fi ɓangingol oɗo unwan nde ɗo yewtere nde ɓe maaki fi muɗum ko ɗum woni ɓangingol ko honnum yewodiri e ɗiɗo sa'iji fewndiɗi e nder nduɗo lewru décembre hiɗen andi événement ji heewɗino e nder nduɗo lewru yoni non ko holla en événement ji heewɗino e nduɗo lewru tawgol ɓori ka lewru ndun naatuno kala wonɗo taskade jama on ka saare wattana ila e maɓɓe o yi'ay ka geese maɓɓe façon weltare maɓɓe nden hino ɓeydi façon fingitare maɓɓe nden hino ɓeydi façon alhaaliji maɓɓe ɗin fof hino ɓeydi nde tawno haray kamɓe hiɓe fiɓi nduɗo lewru naati hiɓe andi piiji wonɗi e nder mayru ɗin hiɓe andi feetoji wonaɗi e waɗede e nder mayru ɗin hiɓe weltori ɗum ɗo hiɓe jaɓi ɗum ɗo hiɓe teddini ɗum ɗo hiɓe yelo tawede ɗeɗo nyalaɗe de tawata nduɗo muradu no huwede e muɗum. haray noon hiɗen andi musidɓe tedduɓe inna allaha tabaraka wa ta'ala qad aghna almuslimina wa an'ama alayhim bishari'atin kamilatin shamilatin likulli masalihi ddin والدنيا وعلق ربنا جل وعلا السعادة في الدنيا والآخرة على العمل بها والتمسك بهداها. قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. musidɓe julɓe tedduɓe faami Allah subhanahu wa ta'ala o yondini enen ɓeɗo julɓe o nemini e dow meɗen shariya mo tawata ko timmuɗo shariya mo tawata ko huɓituɗo kala moƴƴereji ko woni e kaɗo diina l'islam foti ko moƴƴereji aduna maɗum ko moƴƴereji l'akhira oɗo shariya l'islam Allah subhanahu wa ta'ala yondiniri en oɗo Allah subhanahu wa ta'ala neminiri en oɗo o waɗi e nder makko moƴƴereji aduna e l'akhira. Allah subhanahu wa ta'ala humidiri malal neɗɗanke on ka aduna ɗo
e malal makko ngal ka laakhira o humidiri ɗum ɗo e gollitirgol jogito ngal ɗo peewal ngal Allah subhanahu wa ta'ala tippini ka alqur'ana ko wano non ngal o addi ka sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haa kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi'en ka alqur'anare makko teddunde faman ittaba'a hudaya kala on mo tawata o jokki peewal angal fala yadillu haray ande o ɗo o majjata few wala yashqa ko wano non woniri kadi o malkisatake ɗum ɗo ko mande malal neɗɗanke on nde tawde kanko ko o jokkata o fewnitora ko peewal Allah subhanahu wa ta'ala ngal ko wano non kadi peewal arngal ngal ka alqur'an e ka sunna ko ɗum ɗo woni ko o diininorta ko ɗum ɗo woni ko o yondinori e dendanangal fiyakuji makko ɗin wa hadhihi shari'atu ayyuha al-ikhwatu al-kiram hiya as-siratu al-mustaqim wa hiya tariqu man an'ama Allahu alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما خالفها فهو طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى والمشركين مسبتدب ande non o do sariya ko kanko woni laawol Allah subhanahu wa ta'ala nyiɓugol fokkingol ngol ko ngol ɗon kadi woni laawol ɓemɓe Allah subhanahu wa ta'ala nemini e dow muɗum immorde e ɓeeɗo annabaɓe makko kañumma e ɓeeɗo ɓe tawata ko gonguɓe e ɓeeɗo yanɓe shahid kañumma e ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe ɓe makani en wondema kala ko lundingol ɗo laawol haray en andu ɗum ɗon ko laawol ɓeɓe Allah subhanahu wa ta'ala tikkani ɓemɓe Allah subhanahu wa ta'ala majjini haray en andu ko laawol maɓɓe ni immorde al-yahuda e an-nasara ko wano non kadi ɓeeɗo shirkanayi ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wa innana fi kulli raka'atin min salawatina nad'u Allah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana as-sirata al-mustaqim وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين فلنتأمل هذا الدعاء ومقاصده وثماره يقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون haray musidɓe tedduɓe no jeya e ko jangeten e kala darnde meɗen ka julɗe oɗo du'a mawnuɗo mo tawata hiɗen toro e nder makko yo Allah subhanahu wa ta'ala yo fewnu en e laawol makko fewngol ngol ko ɗum woni wi'ugol ngol ihdina sirata almustaqim hiɗen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo pottin en o danda en laawol ɓeeɗo tikkanaɓe dow muɗum e ɓeeɗo ɓe tata ko majjuɓe ɓe no rewa Allah e ɓaawo gandal wiɗen ghayril maghdubi alayhim wala ddallin ɗum ɗo kala julde meɗen hiɗen janga ɗum ɗo e kala darnde haray musidɓe tedduɓe taskoɗen oɗo du'a taskoɗen faandundeji wonɗi e nder oɗo du'a ɗin e dimɗe wonɗe ɗen e nder oɗo du'a anditen Allah subhanahu wa ta'ala imo wi'en ka alqur'ana wa anna hadha sirati tabiti pellet ko ngol ɗo woni laawol angol mustaqiman ko fokkingol fattabi'uh iwtire ɓaawo maggol jokkongol wala tattabi'u subul wota on jokku laawoy keloy fatafarraqa bikum an sabilih koyɗon pottina on sertina on e laawol angol dhalikum wassaakum bihi haray ande ko ɗum ɗo woni ko wasiyi on joomi moɗon la'allakum tattaqun
no gasa si tawi woni on golli ɗum ɗo on hulay joomi mon tabaraka wa ta'ala. en andi musidɓe tedduɓe no jeeya ko buy e meɗen geli ko sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe fillanike en hadithe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka tafsirugol oɗo aya alqur'an mo janguɗen ɗo. wonde men nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nyande goɓe siifuno kiifol njanol feewugol tawi ngol njanɗi moƴƴa, ɓe siifi ka ceraji maggol kiifoy tosokoy ɗuɗukoy. kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ngol kiifol foccingol ngol yi'eton ɗo ko ngol ɗo woni laawol naɓaygol ka Allah subhanahu wa ta'ala ngol, ko ngol ɗo woni naɓaygol ngol e wela e Allahu on, ko ngol ɗo woni yottinaygol ka alijannaji Allahu on. awa koye laawoy koye wonɗon e yiide sera ɗo koye ɗo laawum kala sheytanuru no jooɗi e hoore makkum hino noddude yimɓe ɓen fiyo majjimɓe. haray noon ɗinɗon sheytanuji hiɗen duwa andude ɗum ɗo hino mofti shayatinul jinni wal ins, hino mofti sheytanuji ɗin ka yimɓe ɓen e sheytanuji ɗin e onno wiyantelan ka jinnaji ɗin. ko ɗum waɗi sen daari hadith oɗo Hudhaifatu bin al-Yaman radiyallahu anhu ka o landino ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓayo wi limɓe ɓe laatino no lando nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fi moƴƴere nden kanko himo landoɓe fi bone on kulolta bone on heɓumo. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makanoyno toon fi woɓɓe ɓe maaki du'atun ala abwabi jahannam man ata'uhum qadhafuhu fiha. ɓe maaki hino aroyay ton noddayɓe e hoore dambuɗe jahannama on kala ɗoftiɗo ɓe bugoytomo ton, ɓe weddomo ton, ɓe accamo ton. Cheikh Fawzan hafidahullahu ta'ala wa ra'ah wa matta'ahu bisihhati wal afiya ɓe maaki wonde maɓɓe ɗo ɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki du'atun ala abwabi jahannam. ɓe maaki woɓe wiyata yimɓe ɓen ta'alaw ila jahannam, ta'alaw ila nnar, nahdikum ila nnar, ɓe wiyata ɗum. ɓe arata ɓe wiya ɓe e hino ɗo arema en ka yiite, meɗen fewnude en faade e yiite, meɗen naɓude on ka yiite, na ɗum ɓe wowlata. bal ko ɓe wiyata koye ɓe noddude e goonga. taare hay fir'auna kon o wi yimɓe makko ɓen wama urikum illa ma ara wama ahdikum illa sabila rashad. ka fir'auna o wi o nodditike ko kanko woni reweteɗo, o wi ana rabbukumul ala. joni noon oɗo mo tata o nodditike uluhiyya, ko tata goto nodditaki si wona kanko, o wi yimɓe makko ɓen wama ahdikum illa sabila rashad, mi ala e fewnude on si wona e laawol peewal ngal. o yi ɗum ɗo holli en e jaka yimɓe majjere nden yimɓe noddanayɓe meere on ɓe arata ɓe wi'a tigi tigi on komin woni e noddude kon koye meere, ɓe arata ɓe wi'a koye laawol sheytane woni komin woni e noddude, bal ko ɓe jamforta jama on ko cuɗɗingol ko ɓe noddata e mum kon, ɓe yamira jama on ɓe wi'a ko ɗum ɗon woni haqiqa, ko ɗum ɗon haana jokkede. haray oɗo hadith en nanimo ko ni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam firtirimo, firtirani oɗo aya alqur'ana ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe. haray musidɓe tedduɓe yen andi hino jeya e ko filla e Umar al-Faruq amirul mu'minin radiyallahu anhu wondema ɓe makuno inna kunna adilla qaumin fa'azzana Allahu bil islam famahma ibtaghayna al-izzata min ghayrihi adhallana Allah. wallahi musidɓe tedduɓe sen taskike ɗum ɗo on taway ɓe ɗo ko yimɓe hulaynoɓe Allah subhanahu wa ta'ala ni. kamɓe Umar radiyallahu anhu amirul mu'minin nyande gohi ɓe yewta yoga e yimɓe, ɓe makani ɓen ande en laatinoke ko e yimɓe jeyaɓe ɓurɓe jasude. Allah subhanahu wa ta'ala o ari o teddiniri en oɗo l'islam,
o ɓantiri darjaji men oɗo l'islam ɓe maaki haway miɗo andinde on kala ka tawata en ɗaɓɓoyi ɓantal kala ka tawata en ɗaɓɓoyi teddungal hara wona e nder ɗo oɗo l'islam haray ande Allah subhanahu wa ta'ala o jasinay en tun oɗo ko mawqif hollayɗo en kamɓe amirul mu'minina Umar radiyallahu anhu koɓe andu koɓe pottitinoɓe koɓe dandinoɓe ɓeɗo ayɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗo heferaɓe hiɓe pottitino e maɓɓe hiɓe dandi e maɓɓe wi ikhwata al-islam inna al-muta'ammila fi an-nusus min al-kitabi was-sunnah yajidu an-nahya as-sariha an at-tashabbuh bil-kuffari wadihan jaliya e maaki kono yo musidɓe kala on mo tawata o taskike e nassuji al-qur'ana e sunna on o taway hino nder ton ko laaɓi pos ko ɓanginanta en wondema Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam hiɓe harmini hiɓe haɗi hiɓe rentini nandintinagol e ɓeɗo heferaɓe ayɓe julɓe ɓen haray so ndaari ɗo yewtere ndem ɓe makani en ko lil muta'ammili fi nususi min alkitabi wa sunna ko wonande on taskiɗo nassuji ɗin ka alqur'ana e sunna hande noon musidɓe tedduɓe alqur'ana men o nde mari suratulji 114 juzuji 3 hizbaji 6 ɗum no waali ka alqur'an hiɗen jarribora yimɓe ɓe tawata kamɓe kadi hiɓe nodditori oɗo l'islam hiɓe wi la ilaha illallah muhammadun rasulullah tawata sa tefi alhaali maɓɓe on hara hay juzu amma ɓe gaynali taw jangude ma hay hisbe goto ka alqur'ana ɓe anda se a wowli hande fi ndeɗo toɓɓere julɓe ɓen duwaka nanditinade heferaɓe ɓen julɓe ɓen no duwa sennodirde heferaɓe ɓen julɓe ɓen no duwa woɗɗodirde heferaɓe ɓen goɗɗo e ɓeɗo daro innama haray tigi tigi on kaari acce sattinalngol jama on wota on sattina yimɓe ɓen piiji ɗin ɓeɗo kadi ko nulaɗo Allah go woni ko ɓe jokki ɓe yahino jokki annabi Musa ɓe yahino jokki annabi Isa tigi tigi on haray wota on sabotuɓe wota on rentin jama on e maɓɓe sabuna en anda enen e maɓɓe ko hombo Allah jaɓanoyta musidɓe ndaare nde ɗo yewtere ta koye nodditiɗo diina l'islam nde woni e iwde o yeetoma alyahudankejo e annasarankejo a anda onon ɗiɗo ko hombo Allah jaɓanoyta diina Allah subhanahu wa ta'ala no wiyen ka alqur'an inna ad-dina 'inda Allahi al-islam ande diina konka Allah subhanahu wa ta'ala ko l'islamu tun Allah subhanahu wa ta'ala ka sembingol ɗum ɗo fensitana en wonde madina kanka makko ko l'islamu tun o wiyen wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah subhanahu wa ta'ala wi kala mo tawata ɗaɓɓika aduna ɗo ko wona l'islamu diina o ɓattori ɗum Allah subhanahu wa ta'ala haray yo andu oɗo o jaɓantake ɗum fes ɗum ɗo holli en wonaɓe yewtede nde yewtere ɗo ɓen ko taskotoɓe alqur'ana e sunna anduɓe ayeje wonɗe ɗen ka alqur'ana na ɓen ɓe tata ha hisbe goto ɓe andal ka alqur'an joni ndaare Allah wi falan yuqbala minhu on tigi jaɓantake ɓe jaɓantake fes ɓeɗa wi en anda enen e maɓɓe ko mbo Allah jaɓanoyta Allah non yeetike enen ka alqur'ana falan yuqbala minhu o ñaawi kadi alhaali maɓɓe on o wi wa huwa fil akhirati min al khasirin on tigi ka l'akhira ton si o yaadi ton e ko wona l'islam la shakka wala rayba haray o jeyama yimɓe perduɓe ɓen enen e ɓeɗo non tata wo hiɗen hawti annabajo goto hiɗen hawti alqur'anare wotere hiɗen hawti qibla goto wowla fi ndeɗo toɓɓere hande ɓe dartoɓe innama moodi kaari accu dey wota on toñu jama on wota on sattinan jama on en anda enen e ɓe ko mbo Allah jaɓanoyta
ɓeeɗo e ɗe ɗo ayeji alqur'ana ko hombo konno yirɗon ɗum ɗo on yiɗo luutondiral molanangal Allah wi on tigi jaɓantake wi o jeyoyte perduɓe ɓen yiltike o wi en kanko ka makko ko l'islamu tu woni diina ɗum ɗo ko hollugol ko wonande taskotoɗo alqur'ana e sunna yewteteɗi piiji ɗo sen ari ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en e hadithe selluɗo والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت ويوم يموت لا يؤمن بما أرسلت به وفي رواية بما جئت به إلا أدخله الله النار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي مي وندري mo wonki anki woni e juuɗe mum nelaɗo haysi wondiral ɗum ha ton yina en wiyata ko say nelaɗo wondiri wosi jaɓe nde on no Allah wi la yantiqu anil hawa ɓe maaki mi wondiri on Allah mo wonki anki woni e juuɗe mum nanata inde an e nder ɗe ɗo mofte alyahudankeejo ma annasarankeejo o maaya ñande o maayita o gonɗinaali ngal nelal ngal mi nelira o gonɗinaali ko komi addi si wona Allah subhanahu wa taala naadoyaymo yite jahannam ɓeeɗo ɓe daro hannde ɓeyna tigi tigi on haray ɓeeto ko annabaajo jokki enen kadi ko annabaajo jokkuɗen en annda ko mbo Allah jaɓanoyta en yiilutondiral ngal Allah subhanahu wa taala o wi en inna arsalnaka kaffatan linnas ko men nulma an muhammadu ko wonande yimɓe ɓe fof oɗo sharia l'islam hino laaɓi pos Allah subhanahu wa ta'ala hino laɓɓinani en wondema oɗo sharia l'islam ko montuɗo jami'ul adiyani sabiqa dendangal shariyaji ɗi tawata ko aditinoɗi en ɗin déjà ko hollata en wondema l'islam on ko ɗum ɗoni haqiqa ko ɗum hana jokkede ɓe wonɓe wiide ɗa ɗum hana ka wolede fi mum haray fof no fota elaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i ɓe maaki si musidɗo an on annabi Musa si tawi mo wuruno haray ne wanaki mo ala ko waɗayno sina yutirgol ɓawan ko min komandotonomo daare tun ka baytul miqdis fewdo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam naɓa Palestine fi ƴawnegol ka kammu julɗe ɗen farle ay annaba ɓen fo Allah moɓidiriɓe ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah almini ko kamɓe julni ko ɗum waɗi si ɓe jamma imamul mursalin kamɓe woni almami annaba ɓen fo ɓe maaki law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i si tawno annabi Musa hino wurno haray ne wanaki mo si wona yutirgol ɓawa annabi Isa alayhi salam oɗo mo tata o mayali mo Allah subhanahu wa ta'ala wi bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah subhanahu wa ta'ala hino ɓantimo ka muɗum dow ga oɗo en andi o jippoyto ka akhiru zaman fa yahkumu bi shari'ati l'islam fa yuhdimu jami'a al-kana'isi ala al-ardi oɗo o tippoyto yen andi ko annabajo ko nulaɗo himo jonnano sharia kono ɗum ɗon fof waloto to o ñaawira sharia l'islam mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam addi on ɓe maaki no tabitiri non o yirbinay kala ka tawata hefera ɓen hino fefindi hino wiya ko ɓawa makko iwtiri kaɓe woni e rewde mo ton kala ka yiyeten ɗo ɓe yaha ɓe wiyay ɓe juuloyde oɗo yirbinay ɗum ɗo fof o lanca ɗum ɗo tabintinanin e jaka ko ɓe wiyata kon hiɓe jokkimo o fenande haray musidɓe tedduɓe ɗum ɗo eɗo ayeji alqur'an e ɗiɗo hadisaji holli en ɓeɗo wonɓe wolde ɗiɗo konguɗi wi'a haray en anda ko mbo Allah jaɓanoyta fof no fota wota on wowlu jama on wota on sennidir jama on alqur'an on holli en ɗum ɗo tabitali haray non ɓe maaki no jeeya e nassuji hollayɗi wondema ɗum ɗo ko hunde haɗande julɓe ɓen ko yamira ko yondinorgol sariya maɓɓe on ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun
Allah subhanahu wa ta'ala wi refti men waɗima muhammadu e hoore sharia immorde o ɗo fiyake ka ɗo dina Allah subhanahu wa ta'ala wi fattabi'ha jokku on sharia ɗo yondinoramo wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun yani wota jokku mbeleɗe ɓen ɓe tawata ɓe famata ɓe jaɓata ɓe gollitirta ko konɗa nodude muɗum immorde kuffaru quraish waman nahwahum e kala yaaɗo yaadu maɓɓe ndun Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɗum ɗon e laaɗo sallallahu alaihi wasallam yamirore nde tawata ino huɓiti gonɗinɓe ɓen fof wa qala ta'ala allahu to ɗo wi aya go kadi wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu kathiran wa dallu an sawa'i sabil Allah subhanahu wa ta'ala wi wata on jokku mbeleɗe yimɓe ɓe tata ɓe majjino ko aditiyon ɓe ɗo alyahudu en nasara ɓe majjino ko aditi ahlul islam nde wonno harraqu wa harrafu ma kana alayhim anbiya'uhum nde wonno ɓe waylino ɓe sansino ko wonno e muɗum kon annabaɓe maɓɓe ɓen ɓe sansino ɗum ɗon ɓe waylino en andi no déjà no woodi ko anduɗen no woodi e nder hitande be ma dow ɓiɗi kala kaɓe sansata piiji ɗi nder to on ɗo haray ko hunde annande ɓeɗo ɓe majjino ko aditi en wa adallu kathiran ɓe majjini kadi ko ɗuuɗi e tagoreji wa dallu ɓe majji an sawa'i sabil ga e ngol ɗo laawol fewngol laawol Allah subhanahu wa ta'ala وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ابن عمر رضي الله عنهما بماكن الله صلى الله عليه وسلم ما كان حديث متاتى إمام أبو داود نفلي وصححه علامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى بماك من تشبه بقوم kala nandintiniɗo yimɓe fahuwa minhum haray koye maɓɓe o jeeya musidɓe julɓe tedduɓe ɗiɗo hadisaji no hanno e mapinde nde wonno haray ɗiɗo ko hadisaji selluɗi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ni ɓe maaki man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum kala nandintiniɗo yimɓe haray koye maɓɓe o jeeya ɓe maaki ɗo sikko tawi ko moƴƴuɓe ɓen nandintiniɗa haray koye ɓen ɗon jeyaɗa mi tawi kadi koye bonɓe ɓen nandintiniɗa haray koye ɓen ɗon jeyaɗa ko ɗum si karama koɓɓen wasiyoto ɓe inna tashabbaha bisalihina wa illam takum minhum nandintino e moƴƴuɓe ɓen hay sa jeyaka e maɓɓe no gasa Allah subhanahu wa ta'ala yurmirema sabu ko nandintiniɗa e moƴƴuɓe ɓen kon amma sa nandintini kay ayɓe Allah ɓen ɓe tawata hino kontor sharia makko on Allah nelaɗo sallam ɓe makani en haray koye ɓeɗo jeyaɗa wal iyadu billah yen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo dando en ɗum ɗon en andi hadise goto no ari ton hay si tawi woni ɓenna e hadise on kanko tigi himo loyi kono himo mari shawahiduji himo mari seedi hadisaji ɗi tata hino seeditanomo kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki man tashabbaha bi qaumin hushira minhum yawma alqiyama kala nandintiniɗo yimɓe ko kanko e ɓen ɗon yimɓe on groupe mo nandintini ɗon ko kamɓe ɗon immindinoyte ñande dargal si tawi ko kanko e fir'auna e haman ko kamɓe ɗon immindinoyte si kanko e alyahuda e nasara ko kamɓe ɗon immintinoyte si tawi ko ɓeɗo gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala haray kadi ko kanko e ɓen ɗon haray musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ko nassuji ɗi tawata hino rentina en hino hulɓina en fii ko wiyete kon e nanditinagol e ɓeeɗo ayɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko wano noon kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki khalifu lyahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala fi khifafihim rawahu abu daud wa sahahahu al-allamatu al-albaniyu rahimahullahu ta'ala ɓe maaki lunde ɓeɗo mushrikinaɓe shirkanayɓe Allah subhanahu wa ta'ala lundeɓe nde wonno kamɓe ɓe juulataka paɗe maɓɓe mana ɓe juulidata e paɗe ko wano noon ɓe juulidata e huffu ɓe gandi huffu e paɗe ɗen no nanndi kono haray no serti seeɗa
nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe yamiri ɗum ɗo yo lunde haray ɗo yen andi nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam si ɓe yamiri hunde karama ko ɓe maaki haray nde yamirore ɗon considérte ko nde waajibu ma dama hadise go arali wiyen wona waajibu kono haray sen darti hoore men hande e yamiroje ɗe nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam yamirta ɗen e gollitirgol ɗen ɗon en tawa welsindaare hewnde no e muɗum se ndaari sahabaɓe nelaaɗo men sallallahu alaihi wasallam kamɓe si nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam yamirino hunde on yiyayno ko ɓe huwata harayno hiɓe maapi haray ɗum no satti e maɓɓe ndaare ɓeɗo sahabaɓe tuma nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam iwtuno ka ghazwatu ahzab ka jihadi ahzab ɓe arti tun jibril alayhi salam addi wahayu wi'i ko ayyo muhammad allah wahoyini e moɗon nde on juuloyta alansarasi wona ka bani qurayda nde wonnoɓe firti ahadi ndi ahoyduɗen ndin alyahudaɓe bani qurayda ɓen tawi ɓe firti ahadi ndi ɓe ahoduno e nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam allah nuli seydina jibril yo ar wiya nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam wota ɓe juulo e alansarasi wona ka bani qurayda en tawi noon makano no woɗɗi moƴƴa sahabaɓe ɓe nelaaɗo sa sallam mottidiri ɓe ɓe maaki la yusalliyanna ahadukum al asra illa fi bani qurayda ɓe maaki awa hay goto e mon ta juulu dey ɓe waɗi tawkide hay goto e mon ta juulu dey alansara on ɗo hande si wona ka bani qurayda sahabaɓe nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe yalti ɓe nangi ngol ɗo laawol ɓe yahi haa ka laawol tawi ɓe hewto yaali alansara on heewi ɓe maapi woɓɓe maɓɓe ni nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam wi wota en juulu alansara on si wona ka bani qurayda woɓɓe maɓɓe wi nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam makani en ɗum kono ko ɓe faandi ko fi en hitti heña ɓe faandaki yen netti waɓuton e leere makko hakke ko tawi woɓɓe maɓɓe no rerɗuno woɓɓe juuli ɗon alansara on woɓɓe juuloyde alansara on wo ko ɓe hewtoy ka bani qurayda ɓawi ɓe sifanike nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam felali hay goto e maɓɓe sabu renugol ɓe ko himmirgol sahabaɓe ɓen gollitirgol yamirore maɓɓe enen kamɓe nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam sen darti ɗum ɗo hande en darti alhaaliji miɗin hande en nanay ɗo nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam no maaki en nanay ɗum ha tawa en ala hunde wotere nde en goltirde ara en ala wadde hakkille mum aboubacre radiallahu anhu ɓay nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam feƴƴini tawi ɓe yamiri oɗo usamatu bun zeyd yo ardo jihaade ndin ko ghazwatu rum sahabaɓe go yawno ka umar radiallahu anhu ɓe ni yaw yidnange saydina aboubacre waɗon négociation sansa non en kumpay kum heɓali hay duuɓi nogay o wata ardade bataille on fi jihaade omo fanɗi yaw négociana en ɓay haray an aboubacre jaɓante yewtere hiɗon wowtodiri kono ɓadodiri yaw waɗana en négociation ɓay o ari aboubacre radiallahu anhu ɓe maaki annabajo mon on hoolike kum pay kum ɓe halfini kum ngal ɗo teddungal ɓe halfini kum oɗo responsabilité ɓe maaki min mi wawata firtude ɗum ɗo hande ɗum ɗo holli en rerɗande nde sahaba ɓe rerɗuno gollitirgol yamiroje nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam haray musidɓe tedduɓe nelaaɗo yamiri en ɗo e lundo alyahuda lundo ɗen annasara ko wano noon kadi ɓe maaki khalifu lmushrikina waffiru liha wa ahfu shawariba ɓe maaki lunde ɓeɗo mushrikinaɓe yaafoɗon ba e monɗen hara on fe mbaali ɗe accitonɗe ko wano noon ɗuyton yarirɗi monɗin ko ɗum woni ɗi wonɗi hakkunde kinalngal e hunduko kon ɗo ɗum ko yamiroje nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam hande kono sen daari teren on hande sen daari jama on hande en tawi alhaali on no yuri moƴƴa ko jelo jarribora fembugol waare ko jelo jarribora ɗeɗo golle tawi ɗi makuji nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam no yoori ken e bindi hiɗi selli ومن هنا فهم سلف الصالح من الصحابة والتابعين من هذه النصوص وغيرها تحريم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم سواء كان ذلك في العقائد أو العادات أو الصفات وسواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه أو لم يقصده
وإن الناظر في عالم اليوم يرى بوضوح جهاد أعداء الإسلام في محاولتهم لطمس حقائق الدين ومعالمه وإطفاء نوره بشتى الوسائل، كل ذلك ليقطعوا صلة المسلمين بدينهم ويبعدوهم عن دين الله تعالى الذي ارتداه لهم ليصبح الواحد مسلما بالاسم فقط. بماكي awa ko ɗo non woni ko salafu salih ɓe tawata hande hiɗen yelo ɗo ko ɓe yutirɗen ɓaawo mum, ko ɓe jokketen, ko batteji maɓɓe riwirten ɓaawo mum. ɓe maaki ko ɗo non salafu salih immorde sahabaɓe nulaɗo ɓen e taabi'iyankoɓe ɓen ko ɗo kamɓe ɓe faamuno ɗi nassuji alqur'ana e sunna e nele ɓe faami jaka Allah subhanahu wa ta'ala no harmini nandintinagol e ɓeeɗo ayɓe l'islam immorde alyahuda e annasara foti non ko ka findeji, foti kaka golleji, foti kaka aadaji maɓɓe. ɗum ɗo fof ɓe faami e jaka ɗum ɗo fof hino harmi. ɓe maaki wo hande ndaarowo hara ko darɗe yurmende e darɗe limanu mo ndaari yaasi on hande o yi'ay pellet jihaadi tinnare ko ɓeeɗo ayɓe l'islam woni e wadde fii sansugol alhaaliji julɓe ɓen, fii waylugol alhaaliji maɓɓe ɗin meha bonnita fes ko ɗum woni haqiqa diina maɓɓe l'islamu kan, bonnita hay mandeji diina kan. tawa hande kadi ka jogaaki mande, tawa hande kadi diina kan jogaaki mande, ka jogaaki mirin, tawa kadi no jeeya e ko ɓe yahata e muɗum déjà faale ɗanningol diina kan hara hay goto wowlata fi diina. ndaare tun no jeeya e qawaiduji ɗi ɓe addanin hande oɗo ko wiyete liberté de religion, en andi ɗum ɗo hande ko qa'ida molanaɗo mo tawata iɓe addanin hande ko ɗi diine l'islam ɗannirte few. ɓe wi'a mo be yo jokku ko faala, sa faala hande a wona e julɗo, jango wona yahuda, jango wona nasara, faɗɗi jango nasara, faɗɗiti jango majus, ko faalɗa o wonta goto wowlu. joni noon ɓay tun ko wiɗen ko naane julɓe ɓen no waasa faamugol alqur'ana e sunna, ɓe teddini ɗum ɗo no jeeya e tambitiɓe ɗum ɗo jama'atul ikhwanul muslimin e no jeeya e sembinɓe o qa'ida. si tawi julɓe ɓen no faamuno diina kan, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam makani en man baddala dinahu faqtuluhu, kala wayluɗo diina mum yalti e l'islam naati e diina go ɓe maaki warema. si tawi julɓe ɓen no faamuno ɗum hande est ce que ɓe jaɓayno qa'ida, est ce que ɓe weltorayno mo qa'ida ɗimmo mo ɓe woni haɓirde on ko qa'ida libraliya mo tata ko andaɗo ɓenna diina ka juulirde. sa faala wolde fi diina yaw ka juulirde maɓɓen fownuto ko to wona e fottede goy ka hoore laawol ɗo mo ɓe andi ko watta tigi tigi on ɗo sino woodi ko yewten diina ka juulirde. ɗum ɗo no jeeya e qa'ida mo ɓe woni haɓirde fi lancugol alhaali julɓe ɓen, no jeeya e ko ɓe woni e lankirde haqiqa ka ɗo diina l'islam, yaltingol sonnaɓe julɓe ɓen ka cuuɗi maɓɓe, ɓe weeɓito ka marseji, ɓe weeɓito ka biroji, ɓe wiya sonnaɓe hino tooña. hande sonnaɓe ala droit, ɓe ala gollude ka ministére ji, ɓe ala yeeyude ka makiti, ɓe ala jannude ka lekkolji, ɓe adda sifaɗi ɗo peeje. tawi faama l'islam inna pellet ɗum ko toñigoy fof no duwa fotude ɗum tigi tigi on enele ɗum ɗo hana. ndaron noon Allah subhanahu wa ta'ala kanko yeetinoke en ko woni hakkunde sonnajo e gorko ko. o wi sonnaɓen e worɓe ɓen kala golluɗo golle moƴƴe, gorko ma sonnajo, Allah subhanahu wa ta'ala fodimo alijanna. o wi ali ko worɓen tun natta alijanna. nun ɗangal ko ɗo ari ko ɗum waɗi si karamo koɓe ɓe maaki ɓe wonɓe noddude ɗum yoɓe yeeti awa ɓay haray ko nunɗal koyo fonne, awa haray yo worɓe ɓen kadi wattu fiilade, wattu ƴettude fiilayeɗu, ɓay haray koyo fote. yo worɓe ɓen kadi wattu jibinde, ɓay haray koyo fote. Allah subhanahu wa ta'ala sendi piiji ɗin ha foti, ɓe ari kamɓe ɓe ɗin ɗo feewa, ɓe yaltini sonnaɓen hande ndaare yaasi on no fewndori, sonnaɓen fof lanni memude yaasi on, kisal ngal ka wayruno
ko ka tawata ɗon sonnaɓe no ka nder cuuɗi maɓɓe. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam nde ɓe newnuno yo sonnaɓe newnana yaha ka juulirde si tawi sartiji ɗin timmi, nene Aisha radiyallahu anha ko telen 56 ans ɓe wuuri ɓaawo fatagol nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam. kono ɓe maaki law adraka annabiyu sallallahu alaihi wasallam ma ahdatha an-nisa'u ba'dahu lamana'ahunna al-masajid. ɓe maaki wallahi si nelaaɗo tawano ko sonnaɓe fuɗɗiti kon e ɓaawo maɓɓe immorde e yaltugol ko alda e jogitagol coñci l'islam e yaltirgol no yaltiri wo, ɓe maaki wallahi nelaaɗo tonganaynoɓe ko ɓe newnannoɓe ko ɓe yaw ka juulirde. nelaaɗo maaka eno hannde katta gooto yaw ka juulirde. fama baluna al yawm, wonno wiɗon alhaali men on hannde ka tata ɗum woni duuɓi wulure 150. musidɓe tedduɓe, ɗum ɗo no jeeya e ka ɓe woni e naatirde fi haɓugol haqiqa diina l'islam. ko wano noon hiɓe haɓude kadi fiyo julɓe ɓen ɓortodir e diina mum kan, ɓe pottitoka haa tawa hannde kadi ayyay ɗo goɗɗo hannde ko julɗo taa ko ka inde tun, par ce que kamɓe ɓe anndi e wata indema forcé yaltu ka diina few. e waawide way komi julɗo kono taa ko inde tun. i julɗo yahi haa watti wiide min e kefeero mi annda ko mbo Allah jaɓanta, mi anndi aray ko inde nden lutti hannde kadi. si watti yaade haa o gongina ɓe mo be diina ko faalawo jokkay, haray ko inde nden o luttiri. si watti yaade haa o inni o tawtiɓe wondema sonnaɓe no tooña ɓe ala durwa ko ni e ni, haray ɗum ɗo hannde kadi ko inde nden o luttiri. ɗum ɗo ko ɓe woni e ɗaɓɓude bimbi e kiikiiɗe ni. kono Allah subhanahu wa ta'ala o wi yuriduna liyutfi'u nura Allah wanno bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walaw kariha al-kafirun. Allah wi ɓe heferaɓe hiɓe faalande ɓe ɗanninta annora Allah on, ɓe ɗannina ka diina l'islam e hoore ndi leydi, ɓe ɗanninira ɗum kundule maɓɓe ɗen. kono Allah subhanahu wa ta'ala wi wallahu mutimmu nurihi walaw kariha al-kafirun. kono ko honnun duwaɗen faamude o aya boyno woodi ɗo hannde ɓe aray ɗo tun kadi ɓe natigi tigi on no woniri o Allah kan o naɓay diina makko kangoyi. kono hiɗa duwa e taade nde kanno yaha hara hiɗa ton, hara hiɗa jeeya e sofere wonɓe naɓude ɓen fi honnu Allah naɓay ka himo ɓanginani en noon ko no naɓirta ka. o wi wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. si tawi on hucciti on jokki haajuji moɗon, on kipaali diina l'islamu ka, on daranaki ko hanɗon daranade kon, Allah pottinayi on few, o sansa on, o adda jiyaɓe makko ɓe tawata ɓe daranto ɗum ɗon no haaniri, ɓe waɗa ko faala kon, ɓe puusa ɗum ɗon no haaniri. ɗo holli en e jaka wigol tun ka yahay, sa etaki tawaɗa ton haray ɗum kadi na moƴƴere ma ko perdi, haray en haani renade e ɗum ɗon. ibadallah, fi kulli nihayati amin miladi wa dukhuli akhar yahtafilu an-nasara bi'adadin min al-a'yad kama huwa muqarrarun fi diyanatihim al-muharrafa al-batila. abrazu hadhihi al-ihtifalat al-ihtifalu bi miladi nabiyillahi al-masih Isa ibn Maryam alayhi salam. musidɓe tedduɓe, ɓe wi no jeeya ko duwaɗen faamude e sakkitode kala hitande ko ɗum woni e nder ndu ɗo lewru décembre, ɓeɗo annasarankoɓe ɓe feetay ɓe waɗay anniversaire jibinede oɗo annabajo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni annabi Isa alayhi salam, mo tawata hiɓe aaƴi wondema hiɓe jokki, tawi fil haqiqa alqur'ana holli en ko aaƴande tum ɓe jokka oɗo. Allah subhanahu wa ta'ala wi en wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayni min dunillah. Allah subhanahu wa ta'ala wi janto nde Allah landoy to annabi Isa ka darngal ko an yo Isa ɓiɗɗo Maryam, ko an wi'anno ɓeɗo yimɓe jokkelan jogitelan min e biro an reweteɓe ɗiɗo ko wona Allah. oɗo jaaboyo honnu qala, kanko annabi Isa o wi'oya in kuntu qultuhu faqad alimta. Allah si tawi mi wowlanno ɓe ɗum ka gurdan aduna, haray hiɗa andi, par ce que hiɗa andi ko wirni, hiɗa andi ko feeñi.
o wi ta'lamu ma fi nafsi hiɗa andi ko woni ka wonki ankin wala a'lamu ma fi nafsika mi anda ko woni ka wonki ma innaka anta allamul ghuyub ko an woni anduɗo ko wirni ko ndaare annabajo Allah on hino dando e nde dambande nde ɓeɗo dambiti e makko wa inna wa ma qultu lahum illa ma amartani bihi min mi wi'ano ɓeɗo si wona konko yamirnoɗami an i'budu llaha rabbi wa rabbakum rewe allahu on joomi an e joomi mon o wiya ko ɗum ɗo mi winoɓe o inna qala ya rabbi into wano aya on ardi noon mi yejjiti o wiyay do joomi si tawi noon a lettiɓe ko jiyaɓe ma si a ronki lettude ɓe kadi ko jiyaɓe ma ɗum ɗo holli en oɗo aya laaɓani en pos wondema ɓeɗo ɓe aaƴi tun eɓe jokki oɗo annabajo kono ɓe jokka oɗo annabajo nde wonno oɗo annabajo o yeetike en ko nugo yamirnoɓe ɓeyi fa yaqumun bi adai sha'air wa ibadat wa badli hadaya wa iqa شموع وغير ذلك احتفالا بهذه المناسبات سواء كان في دولهم أو في المجتمعات والأوساط التي يعيشون ويجتمعون فيها خارج بلادهم فما بيدون إمو توتغول يوغا مانديجي كادو دينا ما بأن نصارى ينكوا كانيوما يوغا آداجي e sakitugol neldariji sakita kadoji ɓe naɓa ɗum ha ka cuuɗi julɓe ɓen ɓe inna ko kadode noel ma ɗum ko nanta sifa ɗum ɗo ɓe sakita ɗin kadoji ɗon ha ka galleji julɓe ɓen nana julɓe ɓen kañum kadi ƴetta ɗum ɗo jaɓa wiya haray tigi tigi on ko ɓay ko men kawtal ɗum ɗo haray yewtere nden aroya e ley gaafi muɗum haray ɗo en feƴƴude ɗo ko toɓɓere ha nande wattanede ilani julɗo wona yo jaɓu lo'ude lo'inkino yeeso kefeero haa ka tawata ɓen ɗon naɓanaymo ɗiɗo kadoji o jaɓaɗi ma ko ɓe jindata kartiyeji kon ɓe jindina toon livre ɓe inna ɓe yalti da'awa ɓe ara haa ka galleji julɓe ɓen ɓe daroɓe wowla seeɗa ɓe ƴetta livre on kum ɓe accira ɗon mo ko ba on ma sonnajo nene ɓe ngure nden o jaɓa kum o wallina nder toon kadi musidɓe tawa o ronkuɓe hollude réaction hay gooto mo tawata hino holla kanko himo yondinori dina l'islam makko kam ɗum ɗo ko jarrabu e hulɓini ɗoni hana ɗo wattanede ilay mum ande ko hombo imminten ɗo hande wiyen hande en immini ɗo kaari yo yawka galleji maɓɓe waɗana en dawa en gerday ɗo yon tigi ya o jaɓata yaade joni noon kamɓe ɓe nadde ka galleji meɗen ɓe gureji me amin kadi jaɓa jentade ɓe yilto jaɓa kaydiji maɓɓe walna ka cuuɗi men ɗo ko musiba molanaɗo ni ɓeɗo ɓe sakitay kadoji e nder ɗeɗo fête je 24 et 31 ko wano noon tawa kadi hino heewi ko ɓe sodata jouet de lumiére ji ɓe huɓɓina ɗum ɗon ka galleji maɓɓe ɓe jindida e muɗum ka hoore tarawje ɗum ɗo ko golleji maɓɓe ni ɓe wiya ɗum ɗo ko sabu wurnitugol oɗo anniversaire jibinede annabi Isa alayhi salam ɗum ɗo noon ɓe gollay ɗum ka peyiji maɓɓe ɓe gollay ɗum kadi e kala nokkure nde ɓe woni haysi ko goto e maɓɓe woni ɗo o gollay o feññina kanko haray mo teddini fi mum enen noon julɓe ɓe gayyay goto si woni ɗo e nokku tahi mo herti feññinde alqur'ana e sunna musidɓe ɗum ɗo ko hunde hulɓininde wattane yilay ɗum wa inna hirsa an-nasara ala iqamati hadhihi al-a'yad fi nihayati as-sanati al-miladiyya yu'tabaru juz'an min dinihim wa aqidatihim lidha fa innahu la yustaghrabu hirsuhum ala iqamatiha e maaki rerɗugol ɓe ko yiyeten kon hiɓe hittini fi ɗum ta hiɓe welti hiɓe sooda piiji hiɓe hittini e maaki ɗum ɗo ko geɓal jeyangal e diina maɓɓe kanni e aqida maɓɓe on finde maɓɓe nden ka nder diina ton ɗum wona woyo wonu ko ɗum e men ɓayɗen andi jaka si hunde woni geɓal e diina goɗɗo ma si woni geɓal e finde makko nden haray mo hani hittinde fimu e jaka wo si ɓe hittini fi ɗum haray wonayi woni ko ɗum e meɗen e maaki lakin musibatuna fi ba'd almuslimin musiba men nawnare men nden
e jarrabu e men on ko e yoga e dimmoɓe men julɓe goo ko ɗon poyen on woni ko ɗum waɗi si o masala no yewte fi mum naa fi maɓɓe ɓe maaki alladina yusharikuna haulai nasara fi ayadihim lkufriya ɓen ɓe hino tawta ɓeeɗo annasarankoɓe e ɗeɗo iidije maɓɓe iidije keferankaku ko ɗum woni oɗo 24 e oɗo 31 wa hadihi lmusharaka min badi lmuslimin akhadat suwaran adida ɓe wi ngol tawtugol ɗon hino mari mbadiji ɗuɗuɗi na goɗɗo faamuɗo kadi ko pihum gotum aray joni feeñude ɓe maaki famin almuslimina man yusharikuhum fi huduriha hinoye julɓe ɓen mo tawata hino tawtiraɓe saabu yahugol tawde e maɓɓe toon ɓe waɗa feton ɓe fof maɓɓe ñande 24 ɓe fof ɓe yalta ka laawol ɓe yaha ka place ji ɓe yaha kala ka yaate ɓe waɗida ɗum ɗo ko noone e tawtugol ɓe ni wa yahtafilu maahum o waɗida e maɓɓe anniversaire on wal iyadu billah ɓe wi kayfa yarda almuslimu li nafsihi an yulawwitha aqidatahu safiya annaqiya aqidata la ilaha illa allah muhammadun rasulullah bi aqidati nasara alladhina yad'una bi anna allaha thalithu thalatha ta'ala allahu an qawlihim uluwan kabira e maaki ko honno julɗo weltoranta wonki muɗum nde o tuninirta oɗo aqida makko o tunira nde ɗo finde makko nde finde makko la ilaha illallah o tundinira ɗum ɗo finde annasara ɓe tawata ɓe wiyen kamɓe allah ko tato e tato ɓen ɓe wiyen inna allaha allah subahana taala wi laqad kafara alladina qalu inna allaha thalithu thalatha allah wi gonɗi yeferdi ɓen wi'uɓe allah ko tato e tato ɓen ko kamɓe woligol ɗo konngol allah wi kadi laqad kafara alladina qalu inna allaha huwa almasihu ibnu maryam gonɗi yeferdi ɓen wiɓe allah subahana taala ko kanko woni annabi isa jon noon woɓɓe no darade wiya haray ɓeɗo na heferaɓe allah tigi heferɗi niɗo daro tawtinira e maɓɓe e oɗo fiyake ɓeyni ko no julɗon weltoranta oɗo ɗo hoore mum ɓe wino toon mbadi gondi tawata on tigi yata tawde e maɓɓe walakinnahu yuhanni'uhum bi munasabatiha ko woni o suwetay ɓe ko ɓe wiyata kon meilleur vœu ma ɗum o félicitay ɓe ko yowodiri e ɗiɗo événement ji 24 et 31 o yetoma a oɗa ko amijo anni ko collègue de travail ko nanta e sifa ɗum ɗo ko menen fof woni administration goto ko menen woni golludude haray tigi tigi on e si tawi woni e mi félicitalimo mi suwetalimo meilleur vœu haray tigi tigi on mi gollitirali e amitié amen on haray timmali ɗum ɗo ko musiba molanaɗo ni musiɓe en hawta ɗum ɗo sakko wona ko wiyete kon kawtal ma musiɗɗo yaagal no hakkunde men e maɓɓe ngol ɗo ko ɗum woni suwetugol ɓe ɗum ɗo ma félicita ɓe muɗum e maaki wa rubbama hada yaqa'u min ba'di man yakhtalitu ma'ahum bi hukmi al-amali al-wadhifi o félicita ɓe sabu kamɓe woni golludude ma ko nanta e sifa ɗum ɗo ɓe maaki noon woɓɓe maɓɓe no ton kañum kadi hara déjà ko yo windu lettre on naɓa ha ka galle makko hara hino suwetimo ton meilleur vœu ko yowodiri fi 24 et 31 hara ko julɓe woni e golɗe ɗe ɗo golle ɗum ɗo ko musiba molanaɗo ni ndaren ɗo hakkunde meɗen e saydna umar radiallahu anhu abu musa al ashari hara e toroniɗa e taw ko adi adi kon haysi tawi mum juuti seeɗa yo jama on yaafo saabu toɓɓere nden no himmi abu musa al ashari radiallahu anhu arno ka saydna umar o maaki li katibun nasoraniyun o wi'a saydna umar min dey lan jogi calligraphe jo ko nasraniyankejo wona julɗo lan jogi calligraphe jo ko chrétien jo ko nasraniyankejo wona julɗo windanowo lan simi ha toon jini e windanede saydna umar ɓe maaki malak ɓe watti ɗon qatalaka llahu ɓe maaki ko honnum heɓuma yo abu musa hara a feetu ka ko honnum nanguma ɓe maaki mi torki allah yo allah haɓe ɓe maakanimo ɗum ɓe maaki wallahi
la uizzuhum idha adhallahumullah wala udnihim idha aqsahumullah. Sayyidina Umar maaki min mi teddintaɓe few sabu noon miɗo andi Allah jasininoɓe ɓe maaki mi ɓannataɓe kadi binde an sabu miɗo andi Allah woɗɗintinino ɓe julɓeɓe. ɓe makani ɗum ɗo Abu Musa. hande noon goɗɗo en na no ɗaɓɓuti amitiye yagal e ɓeɗo ko ɓe wonu ami. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓaɓe fokkiti ka jihadi Badri. goto e maɓɓe mushrikinaɓe o arno o wi ya Muhammad uridu an attabi'aka fa usiba ma'ak. acci yaade nga jihadi Badri ɓay miɗo andi onon julɓe ɓen son fooli on sendira e nunɗal min kadi mi heɓa geɓal. Nelaɗo makin tu'min billahi wa rasuli. ɓe maaki gonɗin Allah e nulaɗo yaade. o wi o ɓe maaki erje falan asta'ina bi mushrikin. ɓe maaki yilto ɓawa min mi haton jina e ballal kefeɓe. ndaari no musidɓe julɓe ndaari noon alhaali meɗen on hande. ɓe maaki o ɗo tawtugol ɓe ɗo ɗum ɗo hino waɗɗi ka findinte e dow muɗum andine jama ko hunde harmude ni ko hunde hulɓininde ni. nde wonno nelaɗo maka ni en kala nandintiniɗo yimɓe haray koye maɓɓe o jeeya. ko ɗum waɗi ɓangingol ɗum ɗo ara nun ɗum taw ko oɗo hadith ka ɓe maaki mo nanditinike yimɓe haray koye maɓɓe o jeeya. ɗimmon ɗum koko tawata kon hino e nder ngol tawtugol ɓe ɗon noone e yiɗugol ɓe kamɓe heferaɓe. nde wonno sa tawti goɗɗo e welo welo ngo jogi haray ɗum ɗon ko onno ko ishara tindinayɗo hiɗa yiɗimo. sa tawti goɗɗo e welo welo ngo jogi haray ko hunde tindinayde giggol no hakkunde ma e makko. na ɗum si goɗɗo ndaare tun sa taƴodiri ɗo e goɗɗo misal wano taƴodirte yimɓe taƴodirta ni hakkunde mum ma ɓe sonka ɓe taƴodira haysi ko ɓe kawtal. haysi oya jibini hara ko ɓe kawtal o ndaroytama. ma si dennabo on waɗi o yaata ma si pera on waɗi o yaata fiyon num fewndon sa ɗon weldigal ngal no kuppi hakkundeji maɓɓe. ko ɗum waɗi si ɓeyni tawtugol ngol hino jeeya e ko hollata yiɗugol neɗɗanke on ɓe heferaɓe ɓe o tawti ɗon. tawi noon Allah subhanahu wa ta'ala o wi noon ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. wota on jogi to ayɓe am ɓen e ayɓe mon ɓen yiɓɓe. wota on jogi to ɓen weldiɓɓe ha tawata on feññinanayɓe giggol. Allah subhanahu wa ta'ala woni e yewtude en ɗum ɗo. none tammo on ko yen anduɗe ɗo iidije ko qadiya diina yankojo ni na yen sikku iidi ɗum wondema ko aada tun ni wona ko hittinte fimu. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓayɓe senike Madina ɓe tawno ɓe ano mari iidije ɗiɗi ɗi ɓe watta sama kala e mum ɓe waɗa puydam ɓe fija. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki inna allaha abdalakuma bil adha wa idin nahar bil adha wa idul fitr afwan. ɓe maaki Allah sansirani on ɗe iidije maɓɓe ɗo julde suumay e donki. ɗum ɗo holli si tawino jaka iidi na diina nelaɗo tawtayno ɗen ɗon ɓe golla ɓe terto ɓe naɓay men taw ko ɗum ɗo ɓe woyi ɗo ara yo men waɗu kono ɓe changi ɗe few ɓe wayli. ɗum ɗo ko andugol jiya ɗon wondema ɗeɗo iidije wondema ko ɗe diinani. none naya ɓon ko yontigi andu Allah ko mantiri jiyaɓe makko gonɗinɓe ɓen ko wondema la yashhaduna zura wa idha marru billagwi marru kiraman. Allah mantiri jiyaɓe makko gonɗinɓe ɓe wondema ɓe seeɗata ka bone watte few. karama koɓe ɓe firi wo seedagol on bone ɗon ko ayadul mushrikin seedagol iidije heferaɓe wano 24 et 31 ko woni arde ɗo ko. ɓe wi kadi wa idha marru billagwi marru kiraman. si ɓe rewi ka fiji ndar ndu watte ɗon sifa ɗin 24 et 31 ñande watte ko hanani julɗo gonɗin noon so rewi ɗon ko piiji ɗiɗi. ko yo taw o reway ɗon hara himo ɗurni ɗum moƴƴa himo añi ɗum hattirde añugol ka ɓernde makko. none ɗimmo hananɗo mon ta himo jogi yurmede moolanande wonande julɓe ɗimmoɓe makko accituɓe diina mum kay yahi tawti ɗum ɗon ta himo yurmaɓe yurmede molnande. karama koɓɓen ko ɗum firi marru kiraman. ɓe reway ɗon hara ko ɓe tedduɓe ɓe ɗurni e ɗum ɗon hiɓe yurma jarri boraɓe ɗen golli ɗum.
ɗum ɗo haray ko wattugol ilay ɗum ɗo moƴƴa Allah siforiji a makko ɓe gonɗimɓe ɓe wonda ɓe seetta ko bone ɓe wi Allah subhanahu wa ta'ala imo hebbini ɓerɗe men ɗen tew fi yen yiɗidir e hoore limanu añidiren e hoore keferankaku est ce que no hande ko ɗum wooda hande ko intérêt on jokka na finde goɗɗo darete hande wona manhaju makko darete wona sira makko darete few ko si tawi himo mari goɗɗum himo mari nafa ko ɗum ɗo wona e darede hande ɗum ɗo ko masibo ni ko ɗum won nadde jama on e ɗiɗo piiji ko ɗum won nadde yimɓe ɓen oɗo fiyake ey fal wajibu alhadru wattahdhir waɗɗi kon ko rentago rentina kadi min musharakati lkuffari fi ayadihim e rentingol julɓe ɓen e ɓeɗo heferaɓe tawtugol ɓe ka idije maɓɓe wano 24 et 31 ɗo kadi nayo goɗɗo ar jetto yewtere ha gasa o faama ɗum ka wonki makko o yawo maritora ɗum ko yo laaɓan julɓe ɗimmoɓe makko ɓe reedu o andina ɓe ɗum ɗo wona enen jeyi ɗum daare julde suuma e julde donkinno fof no feƴƴude en fof yenka saare ɗo nden ñande a tahi ɓe jooɗi ka juuɗi maɓɓe tranquille déjà woɓɓe maɓɓe sa taskitike a tawi ko coñci maɓɓe ɓurɗi kande nden ñande ɓe watti na noon fiɓe yaaɓe soodoya compule ma ɓe soodoya fulerwal ma ɓe soodoya kilo tew ɓeyna hande julɓe ɓen no wadde ɗum ɗo Allah ɓanginanino e fiyake maɓɓe on wala tuminu illa liman tabi'a dinakum ta on jaɓu dey wota on gonɗin wota on jogu sina ari tokkuɗo dina mum kam embere ko tawtuɗen ɓe wo ɓe welto ferɗum ɗon nam ɓey ɗum ɗo ko hunde waɗɗinde ko ɗum waɗi ndaren ɗo cheikhul islam ibn taymiyya rahimahullahu ta'ala ɓe makiɗe idije ɗo ko natuɗe nder sariyaji l'islam on ko natuɗe manhaju l'islam on nde wonno Allah subhanahu wa ta'ala wi kala mofte o waɗaniɗe dewal o waɗaniɗe sariya mo tawata ɗen ɗon ko ɗum ɗon o yamiri ɗen ɗon mofte yoɗe toftu yoɗe tottu ko ɗum waɗi ibn taymiyya rahimahullahu ta'ala ɓe maaki wo wondema ala ko sendi tawtugol ɓe ka idije maɓɓe e tawtugol ɓe dendagal laawi maɓɓe ɗiya heddi foti ka ɓornateri foti ka yaadu foti ka haala ko nanta e sifa ɗum ɗo haray ɗum ɗo fof hino yewta fi muɗum fi angal naadugol hoore mum e ɗiɗo piiji yewtere en egga ɗo ibnu qayyimil jawzi rahimahullahu ta'ala nden holla en ɗo piihum ɓurkum fanɗude ko yawitiɗen nder ton kum ko ɗum woni suwetugol ɓe ngol andi buy wiyay a min mi yahata kono noon ɓay ko ami ɓe an ko hono collègue de travail ko nanta sifa ɗum ko mami suwetaɓe mi félicita ɓe meilleur ve ɗum ɗon to bonnata hay hunde moodi ko hunde newinde ɗum daare ibnu qayyim ko jaabi fi ɗum ɓe maaki rahimahullahu ta'ala ka deftere maɓɓe ahkamu ahli dhimma amma tahani'atuhum bi sha'airi lkufri almuhtassa bihim fa haramun bil ittifaq ɓe maaki félicitugol ɓe ɗo heferaɓe suwetaɓe e ɗiɗo mandeji maɓɓe ɗi tata ko kamɓe tigi hertori ɗi wano 24 et 31 ɓe maaki ɗum ɗo hino harmi bittifaqil muslimin e hoore fottago julɓe ɓe fof en andi al ijma'u ɗum ɗo ko yustadallu bihi ko dalilun yustadallu bihi ijma'u ko dalil ko dallinorte ba'da kitabillahi wa sunnati rasulihi joni noon en yii aya alqur'ana ko holli en ɗum no harmi en yii sunna en yii ijma'ul muslimina ko holli en ɗum ɗo hino harmi suwetugol ɓe ngol tunta ko wiyete kon meilleur vœu ma bonne année ma bonne fête e ko nanta si waɗi kalimaji arde ɓe maaki wa dhalika mithlu an yuhanni'ahum bi ayadihim ɗum no wawi waso suwetiɓe bonne fête ma ɗum meilleur vœu ka idije maɓɓe 24 et 31 fa hadha haray ko ɗo woni mahallu wattangol ila e murandu e winni fa hadha in salima qailuhu min alkufri nane de yewtere ɓe ɓe maaki ko wiyana ɗum ɗo hino harmi déjà ko si tawi wowluɗo ngol konngol ɗon o hisi natoygol e keferamu gandi jakana hulɓini par ce que si tawi ngol konngol hino dambodi ka ɓernde makko wondema ɗen idije ɗon kadi ko tabituɗe ko hanuɗe waɗede ɗum ɗo la shakka ko kufurni ko keferankako ko ɗum si ibnul qayyim ɓe maaki
in salima qailuhu min alkufri fa huwa min almuharramati. Haray so tawi on ti daɗi keferankaku ngun yo andude awa haray ko ka harmuɗi ɗum ɗo jeeya. wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lissalibi. tawi ɗum no wayi wasa félicitimo sanga nde o sujjani waaru makko. ɓuysinnama ɗo e waɗɗum ɗon ɓe wakkilatako ka, par ce que ɓeynay ɗum ɗon ko ella ɗum ɗanon tawi fof ko gotum, fof ko kamɓe yira. haray musidɓe tedduɓe wattanen yila ko wiyete kon ɓe maaki, ko wiyete kon félicitugol goɗɗo e sembinamo, suwetanamo ko nandita piiji sembinayɗimo ta ko e hoore bakka to woni. ɓeni ɗum ɗo ko huude hulɓininde nde tata hino nodda e tikkande Allah subhanahu wa ta'ala. ɓe maaki wondema haray ko honno ɓantirten fi ɓeeɗo ɓe tata Allah subhanahu wa ta'ala jasini, ko honno teddinirten fi ɓeeɗo ɓe tata Allah subhanahu wa ta'ala jaafini. ɓe maaki ɗum ɗo haray ko hunde nde duwaɗen wattande ilay muɗum. hande non ndaaren sukaɓe ɓen ka fewndi ɗon hande e nder ɗiɗo peeji ɗi jantiɗen. no lutti ɗo noone gooto mo en jantaki e tawtugol ɓengol on ɗon non ko wallahi Bush no naati e makko goyi. hay wiwɓe hino ɓorni conki sunna goyi no naati e makko few, par ce que o wela faamude ɓen ɗon ko honnu woni technique maɓɓe on e politique maɓɓe on. ɓe jotto ɗo ɓe tato nayo njowo ñande woni 24 ma 31. o yoyna a mbari joni tigi tigi on en nani ɗum no yewte ka bayana ɗum na ko moƴƴi, na julɓen duwa wadde ɗum. ɓay non haray ɗum hande no fewndi ndaren ɗo mo 2000 francs joɗɗinen doosu ataya. enen kadi en yata to kono joɗɗinen ɗo doosu ataya hande. ma ndaren ɗo mbuuɗi jonnen jiwo kaarijo e kaarijo ɓe moƴƴinana en pla tawi yahu kono wonen ka nder kurɗo. enen kadi hande hiire waɗen radio jentuɗen musique ma ko nanta e sifa ɗum. hiiren ɗo hande enen kadi waɗen débaje ko nanta e sifa ɗum. andi ko laawol seytane. fi on nu le 23 on tumbodirano wiɗon yen waɗɗu, le 18 on tumbodirano wiɗon yen waɗɗu, le 1er janvier le 3 janvier on wiyali yon waɗɗum. fi on nu haldan ɗon le 24 ma le 31 ko lil munasaba, ko ɓayta no hawrodiri. andi jiya ɗon ma o wattana yila, o anda laawi seytane ɗin fof. ɗo kadi ko laawol ngol seytane on e jamforde sukaɓe men ɓen ɓe naatira ɗum ɗo ɓe tawta programme ɓe waɗa sifa ɗe ɗo golle. haray hande sen daari alhaali on wallahi en tawa hino yurmi moƴƴa. sen daari yaasi on, en daari nden ñalande ɗon en yalti resansugol, en taway ko wiyeteɓe Muhammad e Abdullah, Abdurrahman, Muhammad Ali, Fatima, Khadija, Aisha, ko ɓeɗo ɓuri hewde ɗiɗo programme uji. ta hiɓe jinda ɗum ɗo, hiɓe doga e ɗum ɗo, hiɓe welti e hoore ɗum ɗo. déjà ɗum ɗo eno jeeya e ko wullinta ɓernde gonɗin ɗon nde tawde hande julɓe ɓen ɓe wasama faamugol l'islam o. si tawno ɓe faamuno l'islam no hana faamirede non, harayno ɓe daɗi ɗum ɗo wano aranɓe ɓen daɗirno non. kono ɓay tum ɓe jaɓali jangude, ɓe jokki tum weli e foti, ɓe jokki tum ngal ɗo gandal annasara. hande kadi ɗum ɗo seytane cuɗinani ɓe, ɓe naati e ɗiɗo piiji. woɓɓe e maɓɓe yayi forsa e mawɓe mum ɓen oblige ɓe ko ma ɓe sodana ɓe conki ko ɓe fetira 24 et 31, ma ko ma ɓe jonna ɓe coggu jeu de lumiére, ma ko ma ɓe jonna ɓe coggu kadoji ɗi tawata ko ɓe naɓana ɗimmoɓe maɓɓe ta ko heferaɓe. ayyay ɓe kawre laawol. haray ɓe tambi hiɓe kooli ɗum ha moƴƴi, hiɓe ɗumanno. woɓɓe kadi jarribora honnu ɓe jooɗo ka téléphone ji maɓɓe tigi tigi on 24 et 31 no harmi. kono haray tigi tigi on ɓay on tino mari amiɓe ka Facebook e haray ɗum no fillodirede ton, meilleur vœu no naɓede ton, bonne fête no naɓede, bonne année no naɓede
ene ele min kadi ɗo tigi tigi on yomi windu ɗo mi publia ka page en Facebook ɓeɗo kadi naatiɗi ɗo ko andirton laawi ɗin hino ɗuuɗi goy laawi ɗin hino ɗuuɗi joni noon ka lannitode yewtere men nden ko honɗum wasi o ndirten ko hunde wotere kala yo tas ko wattana yila andita ɓeɗo heferaɓe tuma kala tawtuɗen ɓe geɓum koko ɓuri e fanɗude wo hara hiɓe kalkili kum si ɓe yahi ɓe heddodi kamɓe tun ɓe waɗidiranay kontirandi nde hitande ɗo kadi julɓe ɓen tawti e nde hunde ɗo en hettiɓe o parti no gasa si woɓɓe yewtama ɗum ɓe sikkay ko sama kalaguy kono fillanton ɗo qissa goto mo tata ko ɗon mi woni e darade inchallahu ta'ala mo tata o waɗi e hoore an min tigi fewndo min janngayno école hajjamma tawi meɗen wadde 10e année hitande janvier on ɓay naati professeur ɓen tawi hewtuɗo ka classe o si élève ɓe ɓen hiwrike mo ko attoto wiide je vous souhaite bonne fête o wi'a mes meilleurs vœux e ko nanta e sifa ɗum ɗo élève on kadi jaabito fof waɗe sama kala wi welto ɗum gerda noon ha ñande goo professeur jo goto naati ka classe o naati tun o fuɗɗi programme makko on windude leçon élève jo goto immi reproche mo o wi monsieur tigi tigi on haray minen ɓori nouvelle an on naati ɗo professeur ɓe arɓe ɗo ɓen fof ɓe souhaita men bonne fête bonne année meilleur vœu onon noon ari ɗo tun hande on deƴƴiri ni tawi e jaka on professeur jo yahino o nanoyi hutuba wondema julɓe ɓen ha nawide ɗum heferaɓe ɗum saabu ɗum tawi haɗi o waɗa gabu gollitirgol ɗum waati yewtere nde metti mo o ya reproche mo kon o acciti ko windata kon o yahi o jooɗoyi ka tabal o udditi kaye note makko on o inni nder salle de classe on fop o waɗanayɓe fop 0 mo kala yeeso inde mum heɓay 0 watti ɗon évaluation arowo ɗon o hay goto wattama ɓay o wi ɗum ɗo jiyo goto chrétien jo mo jooɗino ton o immi o dari o wi haray tigi tigi on monsieur min jaɓi ko wi ɗon ko on waɗa e 0 o wi kono si wona ɓe ɗaaɗi ɗum tawi min e gorejo an goo meɗen ton no ɓuyno andimo mi ala jantade inde makko o sappi minen ɗon ɗiɗo enni si wona ɓe ɗaaɗi ɗum professeur jo landi o inni ko fi hon nun ittitanɗa ɓen ɗon ɗiɗo o inni min mi jotto ɗo ɓori ɗum fuɗɗa wowlede ha hande miɗo sutiɓe miɗo ayntiɓe mi yaali hay goto maɓɓe noditi hunduko mum kon wowlani ɗum goɗɗo ma ɓe jaabiti ɗum professeur jo wowlu o inni miɗo wattanila ñande o ñande mi yaali few professeur jo maaki o wi hande kadi an kadi mi wattorima ɗon a heɓata 0 saabu noon a nunɗi o yimura andum ɗum ɗole ko simple ko feƴƴata ka l'école ji on ɗon kadi ko payku wonamo ko ba na janu sakko inna ko ɗuma kono ayi hara hiɓe yeetodiri hiɓe wattanila e muɗum hiɓe taskade ko ɗum waɗi julɗo on si tawi o heɓali ko teddinora si wona diina makko kan ka o yarata kanka Allah o wiya ko ɗum ɗo mi addi ta ko ɗon Allah ndaroyta wiya mo naatu alijanna si tawi o hersiri ɗum haray no yurmi moƴƴa haray noon sukaɓe men ɓen hande ɓe ala ko ɓe woni e hersirde si wona ɗum ɗo foti ka l'école ji foti koye ɗe ɗo fete ji ayiya ɗo woɓɓe maɓɓe hara hay si tawi e wondi ɗo e maɓɓe mbimɓe kikiɗe ɓe yetoma ɓay partenaire ɓe am ɓen fof yahi min kadi ko mami ya mi ala no mi lonkira yaade ko mami tawe ɗum ɗo ko angal hoolagol ko jogii e hersirgol diina muɗum jon noon mo hersiri l'islam haray ko ɗum woni ko tedditorta haray ala ko teddinora ko ɗum sen wasi o sukaɓe julɓe ɓen fof yoɓe yiltito e janngugol ka ɗo diina en andiniɓe kadi tippude alqur'ana Allah on mo Allah tippini e men on
e tippude e maakuji niraaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam e tippude e golle sahabaɓe ɓen e golle julɓe ɓen fof haa hewti ka fewniɗen ɗo hannde hara en watti e sookeji maɓɓe wondema oɗo 24 e oɗo 31 wona julɓe ɓen andira ɗum hannde wona julɓe ɓen andira ɗum janngo sellanta julɗo ka o suweta ɓeeɗo bon fête wonande o tawtoyta ɓe waɗida ɗum wonande o sodata fleur wal cadeau fi ɗum wonande o sodata e jeu de lumière ko nanta e sifa ɗum ɗo fof haray wona julɓe ɓen andira hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin haray sino woodi e tawata hino jogi ko landitoto e nder nde ɗo toɓɓere hara inchallah en wallidira so tawi woni ɗen andi mimma so tawi woni en anda en ettoto humpodiren karamakoɓe ɓen barakallahu fikum wa ahsana mathwakum. Alaikum salam wa rahmatullah. Naam. Naam. Maintenant, il y a on demande 24 ans pour faire appeler pour notre rentrée on focus. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan. Ɓeɗo mawmen ɓe landi ɗo haray no en andi e jama on jarriborama suwetugol ɓeɗo bon fête ma e reuse fête ma ɗum ko nanta e si waɗi haalaji e maaki noon ko on woni ñawore neɗɗo mo tata wowli ɗum ɗo haray en andi jawabu on arino ka yewtere ga jawabu on ko yewtere ibnul qayyim nden wonde ka deftere maɓɓe ahkamu ahli dhimma ɓe maaki o neɗɗo suwetayɗo ɓeɗo bon fête ma meilleur vœu ma heureuse année e ko nanta e sifa ɗiɗo piiji ɓe maaki in salima qailuhu si tawi wowluɗo ɗum ɗon on o hisi minal kufri immorde keferagu mana sabu konko woli ɗon si yaltinalimo diina haray yo andu fa huwa minal muharramat ɗum ɗo ko jeeya ɗum e piiji harmuɗi ɗin bal ko min kaba'iri dhunubi ko jeeya ɗum e bakkatuji ɓurɗi mawnude haray on tigi faggiti ɗum ɗo haray ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala hiɓe ɓanginani jawabu ɗum ɗo ko laaɓi boyi e ɓe landi ɗimmum ɗum wondema ɓe wi'ay ko 24 on woni ko heefiraɓe hertori haray 31 on ko fof kafi ɓay haray ko hitande on e lannude on andi no woodi hunde wotere yurmude taw julɓe ɓe ganda hitande munde probléme on ko ɗo wonta sa landike ɗo julɓe bus ko honde hitande julɓe naati ma ko honde natata ma ko hitande onde fewndi ɗen haray ɓe anda ka tayle wano ɓe andintiniɗi en ɗo ni ɓayen wawali jantade ɗum ko sabu lundagol alyahudu e annasara waɗi si daati julɓe ɓen sansa artira ka lergir ka hijiriya e fewndo saydna umar radiallahu anhu ɓay ɓe ndaari ɓe tawi heferaɓe no teddinorde ɗum ɗon mantora ɗum wi'a hani jaka kañum e julɓe ɓen hino hawti daati hino hawti kontore ɓe yamiri hande kadi daati julɓe ɓen sanse jogite hande kadi hijiriya on ewgol nuraɗo makka ɓe seeno madina ɓe wi yo ƴette ɗon kontugol ngol hande kadi nelaɗo noon makanino en fa alaykum bi sunnati wa sunnati lkhulafai rashidin umar ko khalifatu thani wonno holli si ɓeeɗo sar'inani e hunde ko ma jogitoɗen ƴetti ɗon hande kadi hewti ka fewndi ɗen ɗo hande heɓi duuɓi wulure e 450 1440 ko ɗon woni daati julɓe ɓen ko ɗon fewndi ko honto on 40 kadi naati koye jombente feƴƴuɗo ɗo kono ko hombo nanɗen ɗo no dari ɗo no yahi tawi julɗo ɗimmo mum inni hitande ɗimmere men nden hitande men hesere ndenen kadi naati bon année heureuse année hombo nanta ɗum ɗum no maayi mokko a nanta ɗum bal ko karama ko ɓe wiyata kon ko ɓe tata ko yimɓe majjuɓe ɓen ɓe yahi kadi ɓe majji ɓuri ɗum ɓe ñembintinoy kadi ayɓe Allah ɓen ɓe ari ɓe adi wo ko iidu
kamɓe kadi ra'su sana iidi jombente ɓe majjiri telen ɗo seytane majjiniɗiɓe ɗo kadi iidi jombente ayi murandu haray ko ɗum hande wallahi si a darni ɗo julɓe buy hande ayni kontanan lebbi ɗin kal islam ɓay allah wiyenga suratu tauba inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahran ka o wi wa minha 4 hurum kadi sayni ɗo julɓe ɓen kontanan lebbi 11 ɗi allah wi en no wodaɗi konta nayiji ɗo wi ɗin ko hurum est ce que haray ɗum mapinta ɗum mapinayi si feƴƴi ɗon sabordu suumaye e suumaye juldandu en ɗin ɗon fof no hunja kono si feƴƴoyi toon naati ka jombente ha ka raabiji biije ka paranji on yiyay muradu hulɓiniɗo haray ko ɗum waɗi ɗum ɗo fof no holla en alhaaliji men ɗi no yiɗi torde tum ɓawa watte yila e nduɗo muradu arten e jokkugol ɗum ɗo haray konko ɓe wiyata ɗon ko hawta ɗum ko fenani ko wona ɓe wolanede ɓe woni ɓe anda sina ɗum ɓe andi hitande julɓe ɓen kawne fuɗɗude ɓe andi kawne lannuɓe hada billahi tawfiq bismillah Dasararo ke laaji joni ma ɓeare waɗa ko ɗo ko laayiɗi ɓaydi no majjeɗi ɗiɗi joni wona woɓɓe ko profite e ɗum waɗa ɗum e butikaji ɗum ma ɗum woɓɓe nafa hay ka ɗiɗi ɗum nandi ɗum yarli ɗum ɗon no naada e nandi jinnagol e maɓɓe joni kadi so walli moom si goɗɗo waɗi yiwugol ma heedera ɓen bonni e resami komin jabotora bismillah rahmani rahim ɓe landi wano ɓe parirta caɗe ɗen ni fewndo ɗo ko jarribora ɗen ko ka leydi meɗen ko yowdiri e ɗiɗo munasabatiji hara yarli julɗon kadi no wawi ƴettude ɗum ɗon paroya ka suudu muɗum ma ɗum ka butiki muɗum to haray ɗen andi piiji ɗiɗi no nder ɗo karama koɓɓe no wallini gayida e ɗum ɗo piiji ɗiɗi no nder ɗo si tawi julɗon ko faandi ko ɓayo yiɓeɗa no wadde ɗum hino labba hino foti kan kadi o waɗoyay ɗo haray sellantamo ka waɗande onno o nanditinike maɓɓe oɗo janibu ko kamɓe woni e kopiyade amma o kanko himo yii ɗum ɗo labinayi place makko on wonay saabu poɗande mo kiliyam ma hino labanamo ka suudu makko hande kadi ko honto woni ruttade ko ka gayida karama koɓɓe on ɗon noon na enen ñawatamo ko enen fof wallidirta ɗaɓɓitugol mo ɓayida on ɓeni honnum kala ko tawata ko kamɓe hertori hay si tawi no wooda hakkundeji meɗen honnu ma hay si tawi en gollitirde haray sellanta en ka gollitire kala ko tawi ko ɗum ɗo ko aslan ko kamɓe hertori ɗum ɗo na kamɓe julɓe ɓen hawti few hande kadi oɗo masala ko ɗo ɗaɓɓitete est ce que ko kamɓe andira parirgo jeu de lumiére suudu mum ma est ce que ko kamɓe andira parirgo jeu de lumiére boutique mum hande kadi ko ɗon ne ɗaɓɓutude si tawi ko kamɓe haray sellata par ce que julɗon o nandintintako e maɓɓe amma noon si tefama moƴƴa tefande gandal andama ko amru mustarakum bayna al muslimina wal kuffar haray ɗum ɗo no dagano julɓe tawi ko hawta ɗum hakkudeji maɓɓe haray ɗum ɗo no daganoɓe nam nam ɓe maki si goɗɗo ari wi andema ɗum ɗo bon fait ma ɗum heureuse an e mako nanta espano haray ko ɗum jabotuɗa ɗo e andi si tawi ko julɗo wonata mawqifu julɗo wonata ko tuuni tawa an a wonday ɗo yimɓe ta ɓe andra ko a hombo ɗum ko masibo kadi julɗo non goy ta kanko mo wondi wo himo suuɗiti himo wondiri e on ɗon jikku e makko koy ta o feññinta jamais mo feññina manhaju makko jamais himo feññina aqida makko e on ɗon ɗum ko probléme wolnaɗo si julɗo ɗimmo ma wolanima ɗum ko hananma ko waɗangol mo nasiha o wi bon fait heureuse année mo subhanallah ɗum ɗo na ko menni o heferaɓe hertori ɗum ɗo hitande men nde naatino e joom bente ɓanginanamo nder ko humpitiɗa kon ko yewta fi mo waɗanamo nasiha si o kefere wima ɗum ɗo sa faraka jutinde yewtere e wiyamo tun désolé je suis musulman lanni
e yaafondira e min komi julɗo est ce que o feƴƴay ɗo o wata feƴƴude no seki enen hannde Allah subhanahu wa taala ko wino kon hiɓe hula en sen watnalila ɗum sansuya joni haray ɗum ɗon wona on tigi jaɓo jonninde debba ma ɗuma tigi tigi on déjà sa yi ha o wi'anima ɗum ko par ce que a jonni nomo relaxation a jonni opportunité law na ɗum o susta o susata mini mi lamarɗo gore buy mi jangidi école kono simin fotti goto susta wolde ɗum par ce que ɓe andi ɓori law haray tigi tigi on noon ko wattugol ila e muɗum nam ceerno Malick na asulam tigi tigi on kalandiri e julɓe ɓen no waali toon amma noon si tawi woni julɓe golliri kalandiri e maɓɓe on ɗum ɗo haray ngal ɗo landal ko karama ko ɓen wodani est ce que haray hino toon maslaha ka ala toon maslaha mi on wata jabaɗum ɗum nam barakallahu fikum sual jamil jiddan ɓeɗo maaki telen maka ngeyguji julaɓɓen no woodi ɗo woɓɓe ɓe yahi chine wosa e décembre badde ɓe ndaroya kala piihoy koye tata ɓe gollitiray ka idije ɓe adda koy ma ɓe yahi madina wosa e décembre ɓadi ma ko nanta e sifa ɗum ɗo haray hiɗen andi karama koɓe ɓen no wallini ɗo qa'ida laaɓuɗo pos ɓe maaki kullu ma yusilu ila alharami fa haram kala ko yottinta faade ko harmi haray no harmi ka si tawino ko yottinta ko harmi harmano harayno salmodirgol e sonnajo jana no harmatano ma besodirgol e makko harmatano kono fiyon ɓay yottinoyay ka jina harmina fi tawantire kun ɗon laawu yotto joni noon si ɗum ɗon yeeyama ɓe ƴettay ɗum ɗon ɓe ɓeydora bone on to cheikh Khalid al-Dhafiri hafidahullahu ta'ala ɓe mari hutuba khassa mo ɓe waɗi fi kadi oɗo ko ɓe wiyata ɗo Saint Valentin mi andi ɗum kadi no woodi ɓe yewti fi ɗum ɓe maaki la yajuzu li tujjari lmuslimin an yubi'u bi shay'in mimma yasta'miluhu al-kuffaru fima huwa min khasa'isihi hutuba on no woodami miɗo jogimo dañini akhi Dawuda kadi no jogimo ɓe maaki sellanta njulaɓe julɓe ɓen nde ɓe yeeyata hay hunde ko tata ɓen ɗum waway wallitorde e ɗen juldeje maɓɓe ɗon ma e piiji ɗi ɓe hertori morde ka diina maɓɓe to maaki ɗum ɗo sellanta julɓe few hande noon sa wolani ɗum ɗo goɗɗo no gasa naɓete ka prison fi on noon par ce que o fama l'islam o ɓe yettoma ko ɗaɓɓugol mbuuɗi men woni minen ko marchandise men jonde ɓe jonna men mbuuɗi na goɗɗum men woni est ce que si woni no firiya ɗo fu ɗum ala ka yeyede est ce que murandullo irtano ɓetelen lo ay ka par ce que ɓe heɓali hay si ɓe yahadi ko nakiri a tawi no lo'i par ce que ala ka saare si arali ko nakiri haray itti e sikke ka ha ko ɗum waɗi ko ɗon on tigi tasporta anda e jaka ballal makko no nder tum par ce que o addi nam نكتفي بهذا المقدار وصلى الله على نبينا محمد